Hagajing lakai Indian Football League hapring ka namdhari Persia eka Diamond Harbour. Abapai syang nagajing lakai ka Diamond Harbour. Kalakhur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka namdhari dasan lasau. Hagway pargajing lakai Indian Football League hapring ka Real Kashmir Persia eka Chanmari. Hagan nagajing lakai ka Chanmari kalakhur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Real Kashmir da ar lakaway. Hagajing lakai Serie A peringkat Lecce Persia eka Atalanta. Abapai syang nagajing lakai ka Atalanta kalakhur ka nam job hadin bakalala ban pelim suk ya ka Lecce lai lanon. Hagajing lakai peringkat Juventus Persia eka Genoa. Hagan nagajing lakai ka Juventus kalakhur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Genoa da ar lanon. Hagway pargajing lakai Serie A peringkat AC Milan Persia eka Napoli. Abapai syang nagajing lakai ka Kenhun lakai De Bruyne ka Napoli kalakhur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka AC Milan da shikul lanon. Badia ka shikul jong ka Napoli liya ban tiap haga menit ka nyau phekundai leng bau Politano baleng bang nagajing job ka Napoli kalakiu sya ka kerdan ka baar akami yakin point. Hagajing lakai La Liga peringkat Girona Persia eka Villarreal. Hagan nagajing lakai ka Girona kalakhur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Villarreal da shikul lanon. Badia ka shikul jong ka Girona kadai ka unggul jong ka Villarreal. Hagajing lakai Women FA Cup quarter final hapring ka Chelsea Persia eka Tottenham. Abapai syang nagajing lakai githei lakai ka Chelsea kalakhur ka nam job hadin makilala ban pelim ya githei lakai jong ka Tottenham da ar lakaway. Hagway pargajing lakai hapring ka Birmingham Persia eka Manchester City. Hagan nagajing lakai githei lakai jong ka Manchester City kalakhur ka nam job hadin makilala ban pelim ya githei lakai jong ka Birmingham da shikul lanot.